हाय फ्रेंड जय जगन्नाथ देखु मो विशेष चिता पकाऊँची आज आम पंचायत को जगन्नाथ अर्पण रथ आसो से खुशी रे चिता पड़ुची देखु जगन्नाथ चिता भाई भौणी 3 जनकर फोटो देखु हल्ला खोजी मो जी सिलाई करी देखु हे लुगा पिंधेलु ठाकुर को गोटे कलर अच्छी तो आनी खाली भीतर मुझे कलर हाथ हेबनी आ कौन कलर जे बिस्कुट खाचु खा आम पड़ीसा बड़ भाई झील देखु बिस्कुट खाऊची ता पाखे पैसा अच्छी आसतु किए नहीं जीव मो झील को देखु शोची मो झील देख मो झील को देखु शोची मो कुनी झील मो गेल्ही आसिले आमर भाउज भाषण देवे लास्ट को किछि तो करिवेनी बड़ बड़ कथा करो बड़ा बड़ा कथा कौन उल्लूटा है इे मुंड कर पुषी कर देखो एमती कर से एमती चिंता कर पुष्कोटे हाँ करते आम एमती करदे करदेलानी तो देखला बेलू यार आम घर आड़ को मुह कर देछि से कहां से आड़ को मुह कर आम घर को ठाकुर कोन मुह कर घर को मुह कले तो महाप्रभु घर को दिबे हां काम सैले पूजा भाई तो कर दिबे आम घर आड़ मुह करछि कोन ता आखे दे देखा थे आखे पिटेबे कि लास्ट को आखे पिटना फास्ट आखे पिटाने में कलर कलर दिया हला सब बड़े लास्ट को आखे दे ना काई रे तो सब रखला जे गलु मा सब बांधबो है जो सब अच्छी हाँ आन भारी गलु गलु ममा खाई गेले कोन थइलु सब डाणी को कथा डाणी सर ताको एथि सुआन एरा देर रस्त सुखना बनी एबे त के जर पखल खबर दे डर कोली पत्थर कोनी जोड़ा ये खुड़ी एडी टान कर चित्र एडी टान जगन्नाथ बलभद्र कर हाथ रे हां के बड़ा बड़ा जो तो अटके टिके सब मुझे भी बिल्लो को साडे बिल को जो तो ठाकुर आसबे तमने कलश बसेबन के ठोई देल तो फोन से महाप्रभु आइला बेलू संध्या नहीं कह यदि न हो संध्या हो मत कह छड़ी आउ थरे को दिखे जिवे से गाड़ गाड़ गोटे गाँ जाई कहू गाड़ू आसिले कहते भगत घर जगह आसिए कि कौन तुम फोन करते भाई तो कहते भाई की फोन करते पोखरी से शुणी ना गाँ भर जाक फुसिला भाया लगे
ଆସିଲେ ଭଗତ ଘରଟେ ଯିବେ କି କଣ ଜଣା ନାହିଁ। ଆମ ଟିକେ ଆସିବେ। କିଏ ନାହିଁ କରିଦେଇକି ଆସିବେନି ବୋଲି କି ତମେ ଟିକେ ଆମର ସୁଭଦ୍ରା ଅଛନ୍ତି ତ ନା ଲୋକଡ଼ି କିଏ ମନା କରିଦେ ସୁଭଦ୍ରାକୁ ଦେଖି ଆସିବେ ଆମ ଏଠିକି ଆଇଲ ଆଉ ନିଦ ହେଇଛି। ଆଇଲୁ ନାନୀ ବାହା ଫୋନ୍ କଲୁ କ'ଣ କହିଲା ସେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜି ଥିବ ନାନୀ ବାହା ଫୋନ୍ କର। ଏଇନୁ ଖାଇବା ଟାଇମ୍ ଏଇନୁ କ'ଣ ବିଜି 3ଟା ହେଲାଣି ଖାଇବା ଟାଇମ୍। 1ରୁ 2ଟା ଖାଇବା ଟାଇମ୍ ନା ଆଉ। ଏଇଟା କ'ଣ ଧି ଲାଗିଲୁ ସେ ଭିତରେ ଗୋଟେ ହଗିଲା ବୋଧେ। ଏବେ ଦିଟା ବଳିଲା ଏମିତି ବାସନା ଗନ୍ଧ ହଁ ଖାଇ ବୋଲେ ଖାଇବା ତ ଦଉଛୁ କିଆ ତୁ ବେଗି ବେଗି କରୁନା ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି। କୁକୁର ଖାଇଦବ ଦେ ମତେ ଦେ ମତେ ଖୁଡ଼ି ପାଳି କହିଲା ଝିଅ ଝିଅ ନ ଖାଉ ଆଜି। କି ପଳାଉଛ ଖୁଆଇ ଦେବୁ ଶୁଆଇ ମାହାପୁରା ସେ ରାତିକି ମହାପ୍ରଭୁ କହିଛି ରେ ଆଉ ଥରେ ତିଆରି କରିକି ନେଇଯିବା କିଏ ଡାକୁଛନ୍ତି ଡାକିଛନ୍ତି ଡାକି ଯାଇଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ସତରେ କ'ଣ ହଁ ଯାଇଛନ୍ତି ତ ସେ ନା ତା ପକେଇ ଦେ ଯଦି ମହାପ୍ରଭୁ ନ ଆସିପାରିଲେ ବୋଲେ ବଡ଼ ପରାତ ଥାଳି ଆଣିକି ପୁଡ଼େଇ ଦେ ରହସ୍ୟ କରୁଛ ଆଉ ନୁହଁ ରହସ୍ୟ କରୁଛ ଆଉ ରସ ଆଣି ଘରେ ଦେବୁ ଛେଳି ଫେଳି କୁଦିବେ ରହସ୍ୟ କ'ଣ କାଇଁ ଏ ଯେଉଁ ବଡ଼ ତସଲାଟା ଆଣି ଦେବୁ ନାଇଁ ନାଇଁ ତସଲା ନୁହଁ ଯୋଉ ଝିଅ ଯୋଉ ଛତାଟା ଘୁରେଇ ହଉନି ସେ ଛତାଟା ଆଣିବା ନାଇଁ ନାଇଁ ସେ ତସଲା ଆରେ ସତେ ରହସ୍ୟ ନୁହଁ ଆଜି ରାତିକି ଆସି ଆସିବେନି କୁଦାକୁଦି କରିବେନି ରାତିକି ଆସିବେ ତ ଏମିତି ଛେଳି ଆସିବେ ଏଇଟା କହିଲେ ସତ ଏଇଟା ଠିଆ ହେଇଗଲେ ଆଡେ ଠିଆ ହେଲେ କୁଦିଦେବେ ସେଇଟା ଟିକେ ବୁଡ଼େଇ ଦେବ ସତରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଲାଳୁ ରାତି ହେଇଗଲା କହୁଛନ୍ତି ହିଆଡ଼େ କୋଉ ଗାଁରେ ଯାଇଛନ୍ତି କୋଉ ଗାଁ ରତାବାଟ ବାଉଁଶ ପୋଖରୀ। ତମ ଘର କୋଉ ଗାଁ କି? ଉଲ୍ଲବ ଯାଇଛନ୍ତି ଉଲ୍ଲବ ତାଳପୁଞ୍ଜି। ଆଉ ଗୋଟେ ପଞ୍ଚାୟତରେ ପଶିଲେ ପରେ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତଟା ବୁଲିଥିଲେ ସରନ୍ଦାଣି ଆମ ଭାଇ ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ହାରି ସେ ପଞ୍ଚାୟତଟା ଯାକ ବୁଲିକି ଆଇଲା ବସିକି ରାତି ହବନି ଖୁଡ଼ି ଆମ ପଞ୍ଚାୟତଟା ଆଗ ବୁଲିଥିଲେ ଯୋଉ ଆଗ କେମିତି ବୁଲି ତାପରେ ଆମ ଗାଁ ସେଠୁ ଏମିତି ପତଣ୍ଡା ଏମିତି ହେଇକି ଯାଇଥାନ୍ତେ ସେ ହିଆଡ଼େ ଯାଇଛନ୍ତି ହାରି ହିଆଡ଼େ ବୁଲି ବୁଲି ଆଇଲା ବେଳକୁ କହୁଛନ୍ତି ଏଠିକି ଆଇଲା ବେଳକୁ ରାତି ହବ ତାପରେ ଆମ ଗାଁକୁ ଆଜି ଆସୁଛନ୍ତି କି ନ ଆସୁଛନ୍ତି କହୁଥିଲେ ମୁଁ ତ ଜାଣିନି ଆଉ ଶୁଣି ଯାଇଛନ୍ତି ଯାହା ତୁଟେଇକି ତ ଆସିବେ ନା ନାଇଁ ହେଇଆ ଯୋଉ ଗାଁଟାକୁ ଗଲେ ପୁଣି ଲୋକରାକ ବେଠି ଯାଉଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ ଟିକେ ଆସିପାରିବେ ମଝିଆ ଗିରିଗିରି ହେଲାଣି। ତୁ ଗନ୍ଥା ଆଣୁଛୁ ମୁଁ ଯାଉଛି ଛୁଆ ପାଖକୁ ହଁ ହଁ ରଖୁଛି ଭାଇ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ମୋ ମିସେସ୍ର ଚିତା ଲାଇକ୍ କରିବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ସେୟାର କରିବେ।